Benta perlakuan warak sepi ke kubur. Senok ketiga China ya kam jabo jong ke Pakistan ha United Nation halor ke Pahalgam. Tong isngam. Ke Pakistan bom dai ke court permanent jong ke UNSC United Nations Security Council. Kapan rem ya ke Pahalgam attack. Lajar kata kai terilang baka China pan penjam ketin. Ha ke jing penrem ha United Nations Security Council. Ke Pakistan ke kentaj baka don keti ha ke jing ertma. Kapan pau baka kuslai halor ke jing du jong ke men simbriu. Ka UNSC United Nations Security Council ke stress bakadan kam ia ka jing trilang jong ka perthai banwan ra ia ka jing sok lajar kata ha ka pulwama attack arja ka khandai ka United Nations Security Council ka khot ya paro kiri na ka banta ban trilang baka India tang ba ha ka nagi kanti ka bamanta ka statement jong ka United Nations Security Council ka kadautang ya paro ki authority ki bai dai ban trilang baka India ka council ka declare baka kam leno ka dai ka basnio ka bashar kai sa ka jing sok jong ka perthai bat je ka security ka ong baka kam leno ka kam ka bom juhun kanang penketik jengmut cek itu gibale ya ka jing keren halor ka statement balam nanti dekat Amerika yoi ka Pakistan baka China bagi pendum bagi kitin kit jengmut jongki ka Pakistan kating ban kedau persya ya ke India yo kala ban kata ya ka Persian jongka ha ka jing keren ha United Nations Security Council Prime Minister ka Pakistan Shehbaz Sharif upan da jing tokit ka balong neutral but transparent sya ka jing jia hapalgam. With its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Hakawi pakaliang, kentu ka United Nations ka India at Pakistan pan khanglat, kanang pan kanumpur state nawi shaway, naga jing jia hapalgam. Kajing kanat kadon hapadang kajing kluj, pat ka Jammu and Kashmir kadon hapo kajing pijbinia. Naka international community. Kubli Shibun, Storyteller, London Network, Daily Post.